أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. صدق Allahul azim. Aytqan men bolgonu bir eskertүүчүмүн. Sizlerge жалгыз каарлуу адам, Алладан башка эч бир чыныгы сыйына турган зат жок. Ал асман, жер, анын ортосундагы бүт бардык нерселердин Раббиси, ал күчтүү жана кечиримдүү. Айткан бул өтө улуу чоң кабар. Силер андан баш тартасыңар. Мен жогору жактагы фериштелердин өз ара баарлашкан сөздөрү боюнча мен эч бир илимим жок. Болгону мага вахий жиберилет. Мен болгону ачык эскертүүчүмүн. Жана эстегин сенин Раббиң айтты фериштелерге, мен ылайдан бир инсанды жаратамын. Жана аны жаратып бүткөндөн кийин, ага рухту салгандан кийин алар бардыгы сажда кылышты. Фериштелердин баары сажда кылды. Чогуу баары сажда кылышты. Иблистен башкасы. Ал текебирленди кафырлардан эле. Аллах айтты: "Эй Иблис, эмнеге сен өз колуң менен жараткан нерсеге сажда кылбадың? Эмне сен кибирлендиңби? Же өзүңдү бийик сезип алдыңбы?" Ал айтты: "Мен андан жакшыраакмын. Мени оттон жараттың, аны ылайдан жараттың." Аллах айтты: "Менин рахматымдан чыгып кеткин. Сен ар дайым куугунтукта калдың. Мардут болдуң. Албетте менин каргышым болот сага кыяматка чейин." Ал айтты: "Эй Раббим, мага ошо кыяматка чейин мөөнөт бергин.
Allah aytdı, elbette sana möhlet beriledi. Bir vakit, malum bir vakitte çeyin. Allah'ım iblis aytdı, senin izzatına kasam, men adam balasının barın adaştıramın. Bir gana senin muhlis bendelerinden başkalarını. Allah Teala aytdı, men hakmın, men hakikatty gana aytamın. Elbette tolduramın cehannamdı, seni menen, sana ergeçkenleri menen, barıňar menen tolduramın. Men silerden davat kılganym üçin hiçbir akı surabaymın. Jana men jasalmady emesmin. Bul bolgonu jalpy alam üçin eskertүү, jakynda anın kabaryny bilesiňer. Ana şu menen Saat suresi ayagına çygyp atat eken. Saat suresinin başında aytkanbız, bu sure Mekki sure bolgonduktan tawhid, risalat, ahiret eskertet. Anan ortada başında Kur'an'da Allah'ın bayandadı. Andan keyin isbir ala ma yaquluna dep turup Allah Taala 5 ulul azm bolgon paýgambarlарды 6, 7, 8, 9 paýgambardy Allah Taala zikirini Saat suresinde bayandagan. Bunu ötkönki sabaklarda tafsil ayttık. Emi bugünkü sabakta ahırkı rükûda Allah Subhanahu wa Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den peygamberliğini bayandap atat. Çınıgı peygamber, Allah'ın ahırkı peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den peygamberliğini bayandap atat. Sebebi Kur'an'dan bu maksatdağı risalat. Ana şunun üçün bugünkü sabakımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e teşekkür peygamberlik, jana Allah'ın tawhidi uşu boyunca sözler geledi. Anan akırında en birinci peygamber bolgan Adam aleyhissalam'dan dağın okuyasyny Allah Taala sabak katary bayandap getirdet. Bu şu bugünkü sabaktın hulasası. Kul innema ana munzir. Allah Subhanahu wa Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aldığın peygamberleri eskertip İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İshak, Yaqub, İshak aleyhisselam, Davud aleyhisselam, Süleyman aytkandan keyin ahırında ular aytıp atat. Kul innema ana munzir. Sen de aytqın, elbette men dagın Allah'ın tarafından eskertүүçümün, korkutuuçumун. Munzir, enzar degen korkutuu degen söz. Elbette men korkutuuçumун dep aytqın. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَحَّارُ. Jana çınığı Allah al-jalgız. Vahid, al-qahhar, al-qarlu, al-qahhar, qarlu. Bu ayatda Allah Subhanahu wa Taala peygamberimizin peygamberliğini eskertip, andan ki men eskertip koyup atam silerge. Men peygambermин, birok oylongula siler bala turgan zat al-jalgız Allah. Al-Hakim, Allah, jalgız Allah'ın aslında barasyňar. Anı iki sıfatını aytdı. Al-Wahid, al-jalgız, anı şerigi jok, tuğanı jok, vaziri jok, eştekesi jok. Al-Qahhar degen sıfatı ihtiyar kıldı. Al-Qarlu dedi. Eger siler maga baş iýbeseňer, men aytkaныma işenbeseňer, erteň qarlu bolgan Allah'ın aslında barasyňar. Oşol Allah'ın aslında barganda jogap beresiňer. Maga işenbegeniňer üçin, din menen yaşabagaňyňar üçin, iman keltiribegeniňer üçin, Kur'an'a işenbegeniňer üçin, ahiretke işenbegen üçin endi jogap beresiňer. Al zat, bir ganam zat, al-Wahid, al-Wahid, al-Jalgız, al-Qahhar, al-Qarlu. Oşol Allah'ın aslında barganda jogap beresiňer. Oşunu unutpagıla dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkaly Allah Taala eskertip atat. Kul innema ana munzir. Innema bul hasr. Inna ma kafada aytlar lil hasr. Bolgonu men eskertүүçümün. Eskertip koyup atam, erteň ölgönden keyin jaşоо bar, tirilesiňer, esep kitep bar, Hudaýdyň aslında barasyňar dep eskertip koýuçumун ganamyn. Men silerdi korkutup atam dep atat. Innama ana munzir. Bolgonu men eskertүүçümün, korkutuuçumун. Wa ma min ilahin illallah. Allah'dan başka, jalgız Hudaýdan başka Allah jok. Jalgız Allah, al-Wahid, al-Jalgız, al-Qahhar, al-Qarlu. Allah'ın qarından hiç kim kaçıp kutula albaydı. Allah'ı saktasın. Al-Qarlu zat. Oşun üçün Allah'dan korkula. Men dagı munzirmin, korkutup atam, eskertip atam. Jana Allah dagın al-Wahid, al-Qahhar, jalgız qarlu bolgun Allah'dan korkula dep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eskert. Emi Allah tanrıdat. Al kanday zat. Al-Wahid, al-Qahhar kanday zat. Keyingi nimede Allah Taala'nın sıfatını ayttat. Rabbus semawati vel arz. Al asmanlardın, jerdin ve ma beynehuma ökönün ortasındağı büt bardygynyň eýesi.
Rab degen tarbiya kıluvçu, iyisi degen söz. Jaratıwçu degen söz. Al zat jönökөй insan emes. Siler baratırgan zat, al neken jer daga karayt, asman daga karayt, ortasındağı dünyadagı көрүнгөнүн бүт бардыгы ага таандык. Ошондой болгон заттын астына барасыңар. Al zat al-aziz al-gaffar. Al-aziz al-күчтүү. Аны эч ким жеңе албайт. Al-galib, al-ардайым не үстөмдүк кылат. Эч ким аны жеңе албайт. Эч ким качып кутула албайт, пара берип кутула албайт, качып кете албайт, өлбөйм дей албайт, барбайм дей албайт. Al-aziz. Ал каалаганын аткарат. Каалаганын кылат, кимди кааласа дозокко салат, кимди кааласа бейишке киргизет. Анын күчтүү зат. Ошол асман, жерлердин экөөнүн ортосундагы бүт бардыгын ээси болгон Рабб Аллах Таала. Al-aziz al-gaffar. Ал некен? Ал өтө күчтүү, ал каарлуу, өтө күчтүү зат. Бирок al-gaffar кечиримдүү зат. Ким баш ийбесе, тоң моюндук кылса, анын үчүн al-aziz, al-qahhar. Ал эми ким Аллахтын өкүмү менен жашаган болсо, Кудайдан корккон болсо, пайгамбарды сыйлаган болсо, иман келтирген болсо, алар үчүн al-gaffar. Алла Таала ал кечиримдүү. Алла Таала меки сыпаттарын кошо зикир кылды. Демек бирөөлөр үчүн Аллах al-aziz, бирөөлөр үчүн Алла Таала al-gaffar. Бирөөдү кечирет, бирөөнү каары менен азаптайт. Алла баары сактасын. Демек айткан ал жалгыз Аллах, ал каарлуу каххар, ал асмандар менен жердин ээси, экөөнүн ортосундагы нерселердин ээси, al-aziz, al-gaffar. Ал некен? Ал күчтүү, ал жеңилбей турган зат, жана кечиримдүү дагы. Өтө кечиримдүү дагы зат. Деп ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям инзарыны айтты. Мына ушул инзар. Түшүнүңөрбү? Иннама ана мунзир деди. Ал инзар кантип кылды? Мына жол менен баяндады. Демек пайгамбарлар келип бүт бардыгы таухид, рисалат, ахирет. Ушуну гана айтат. Таухид, рисалат, ахирет. Кур'ан-ы Карим ушуну гана баяндайт. Эми ахирет боюнча Алла Таала айтып атат. Ал ахирет кандай күн десе, кул хува набаун азим. Кул хува набаун азим. Айткын ахирет өтө чоң кабар. Өтө коркунучтуу кабар. Өтө чоң кабар. Ал жөнөкөй нерсе эмес. Ал өтө чоң чындык, чоң кабар деп айткын деп Аллах субхана ва таала пайгамбарыбызга иршат кылып атат. Кул хува набаун азим. Айткын ал кабар, ахиреттин кабары өтө улуу. Өтө улуу, жөнөкөй нерсе эмес, ахирет өтө улуу. Антум анху му'ризун. Бирок силер анан баш тартасыңар. Ахиретке ишенбейсиңер, ишенгиңер келбейт, даярдык кылбайсыңар. Ошон үчүн силер андан баш тартасыңар деп Алла Таала айтат. Ал өтө улуу кабар, улуу күн. Ошон үчүн андан баш тартпаш керек. Улуу күндө ишара кылды, ага даярдык кылыш керек, андан коркуш керек, ага ар дайым даяр болуп туруш керек. Мына ушун Аллах айтып атат. Кул хува набаун азим. Ал өтө улуу күн. Антум анху му'ризун. Бирок силер андан баш тартасыңар. Улуу күндөн силер баш тартасыңар, эсиңерден чыгарып койгонсуңар, даярдык кылгыңар келбейт, ал кылганыңар туура эмес деп атат. Демек, улуу күнгө даярдык кылыш керек. Адам баласы мынау күн өтө коркунучтуу, өтө негизги десе, адам ошол нерсеге көңүл бурат, даярдык кылат. Ошон үчүн ахирет негизги биздин максат. Ахиретте бактылуу болуу негизги биздин максат. Ошон үчүн ага даярдык кылганды эч качан таштабаш керек. Биринчи орунда ошону коюш керек. Биринчи орунга ахиретти коюш керек. Ахиретти ким биринчи орунга койса, Аллах субхана ва таала дүйнөдөгү жашооду жеңил кылат. Дүйнөнү Алла Таала не кылат? Жашоо жеңил кылат. Аз гана тапсаң дагы берекелүү кылат, кайырлуу кылат, жакшы жашоо берет. Сакинат, сүкүн жашоо берет. Ошон үчүн Кур'анда Аллах эстетип атат. Ал күн жөнөкөй күн эмес, хува набаун азим. Ал өтө чоң кабар. Өтө чоң кабар. Антум анху му'ризун. Силер болсо ал нерсени таштап койгонсуңар дейт. Ага көңүл бурбайсыңар, андан баш тартасыңар дейт. Андан кийин Аллах субхана ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын чыныгы пайгамбар экендигин далилдеп атат. Чыныгы пайгамбар экенин Алла Таала кийинки аятта далилдеп атат. Ма кана лия мин илмин бил малаил а'ла из яхтасимун. Менин илимим жок дейт, мен билбеймин дейт. Малаил а'ланы, жогорку фериштелерди из яхтасимун, алар урушуп талашып аткан учурунда. Алар урушуп, талашып, бири-бири менен баарлашып, сүйлөшүп аткан учурду мен билбеймин дейт. Июха илей. Болгону мага вахй жиберилет. Мага вахй жиберилет. Иннама ана назирун мубин. Мен болгону ачык эскертүүчүмүн дейт.
Demek bu ayet ne oldu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin çınığı peygamber ekeninin dalillerinden daha biri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mela'ul a'la. Mela degeni bayağı başlarda aytat. Sardar başlarda aytat. Qala mela'ul kavm mela'ul deb keladi. Qur'onda ko'p keladi mela. Bu yerde mela'ul a'lada murad muqarrab ferişteler. A'la jo'g'or jaqdagi. Jo'g'or jaqdagi feriştelerni mela'ul a'la deydi. Bizin asman dünyası jerge çeyinge alaldı mela'ul asfal deydi. Düşünüyorsunuz mu? Mela'ul a'la asfal. Biz tömönгі жақтағы ferişteler insanlar, жоғар жақтағы Allah'ın mukarrab ferişteleri. Arş, kursi, alt taraftағы arsın tegelerindeki feriştelerdi. Bulardı mela'ul a'la, Allah'ın mukarrab ferişteleri. Peygamberimizge Allah Teala ayet, Peygamberimiz ayet, "Ma kana liye min ilmin bil mela'il a'la iz yahtasimun." Mela'il a'la, жоғар жақтағы ferişteler özara bağırlaşıp, söyleşip, bir-biri takrar kılıp, bir-biri aytışıp atkan uçurda, men alardı kabarın bilgen çok bilbeytilem deydi. Yani men al жақта жоқ elem, anı körgön emes elem, körbösten turup, bilbesten turup, Allah Teala vahiy düşürüp bana aytıp atkanı, demek men çınığı Allah'ın peygamberimін деген söz. Düşünüyorsunuz mu? Sebebi bir neseni ilim alış için yolu anı körüş gerek. Körbösen ayta albaysın. Körsen muşunday eken, neseni gördüm deysin, bulak eken, kızıl eken, yaşlı eken de aytasın. Birinci muşahada gerek. İkincisi ilimnin yolu, oşol sen körbösen dağın körgön adamlar kabar beredi. Körgön adamlar oşol men gördüm dese, bunu menin dağın seni oşol işenip, muhbir-i sadiqtin sözüge işenip, oşol neseni bar eken deysin. Bu yerde Allah Teala aytып atat, sen mela'ul a'la feriştelerden öz ara bayağı kelişpey kalganı, je bolsam öz ara bir-biri menen bağırlaşkan sözlerinde sen çok ölen, sen bilbeysin. Al neseni Allah sana ayttırdı. Demek sen çınığı peygambersın, peygamberden başka hiç kim bilmeydi. Sen çok ölen al vakta. İkincisi sen Bani İsrail ahli kitapka jakın emessin, Allah'dan barıp malumat algan çoksun. Demek bu nesilerde, kabarlarda sana bir gana Allah Teala berdi. O şol nese yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin деген söz. Düşünüyorsunuz mu? Bu iz yahtasimun nese bu hazır ayet Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da ayet Bakara suresinin özünde inni ja'ilun fil ardı halife. Feriştelerden soragan yer betine men bir halifam özümdün orun basarımdı jaratkım kelet, jaratamın деген söz aytat. Alarga maşvara katары soragan. Alar anan aytkan, bular biz jeterlik, biz tasbih aytabız, sana sığınabız, alar yer betinde buzukluk kılat, jakşı işleri kılbayt, andan körü biz jetişerlikmiz деген sözlerdi aytışat. Uşul bolgon mukalama, takrar, uşul sözdü iz yahtasimun dep atat Allah Teala. Oşolar ferişteler öz arasında aytışıp atkan uçurda Peygamber Aleyhisselam yok öyle. Jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahli kitaplara jakın mesele. Tavrat, İncil'de aytılgan bolsa alardan okup ürgөнüp aldı desek, anga da jakın mesele. Alar menen takır tüp tamırından taalluk yok öyle. Demek bir ele nerse bulup atkan neseni, 7 kavat asman üstündeki bolgon okyanı Allah Teala bayandabasa insan öz taraftan ayta albaydı. Demek sen çınığı Allah'ın peygamberisin. Allah Teala sana uşu nesilerde hüküm kılıp sana düşürdü degen ayet. Düşünüyorsunuz mu? Buna uşul dalil-i nübüvvet degen manası uşul. Aytkan huve nebe'un azim antum anhu mu'rizun. Ma kana liye min ilmin bil mela'il a'la. Men joğor jaqtagı jeyinda ne bolgonunu men bilbeymin. İz yahtasimun. Allah emne dep bir-biri menen bağırlaşıp atat, söyleşip atat, tartışıp atat, men bilbeymin. İyyuha iley. Bolğonu mağa ne kılınat? Allah vahiy beredi. Oşo vahiy menen gana men hakikatty bilemin. Yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin. Men bolğonu açık Allah'dan korkutuşumun, Allah'ın taraftan eskertüşümün. Uşunday nerse bolğon, Adam Aleyhisselam jaralıştan aldın, ferişteler uşundu bağırlaşkan, Allah menen söyleşken, keyin Allah Teala ne kıldı? Adamdı jarattı, andan keyin sajda kılgıla dedi, sajda kıldı, illa iblis sajda kılmadı, büt bardığı bolğon, uşunu Allah Teala mağa vahiy arkılı bildirir degen söz. Düşünüyorsunuz mu? Demek peygamberler söylegen sözü büt vahiy bolat, Allah bildiret. İkincisi, peygamberler da barını bilbeyt, ilmi gayipti bilbeyt. Allah Subhanahu wa Taala neni bildirse oşonu gana bilet. Men bilbeymin dedi, Allah bildirdi, oşonu gana aytты. Kalgan Allah'ın kança sırrı var, ana hiç kim bilbeyt. Gayipte Allah'dan başka hiç kim bilbeyt. Peygamber de bilbeyt, ferişte de bilbeyt, vali de bilbeyt, hiç kim bilbeyt. Bu Allah'ın sırrı.
Эми ошол нерсе кандай болгон? Ал окуяны Аллах субханаху ва таала кыскача бетте мазмунун баяндап атат. Из кала раббука лил малаикати инни халикун башаран мин тин. Жана эстеген Раббиң сенин айтты фериштелерге инни халикун башаран мин тин. Айткан мен топурактан же ылайдан адам жасаймын деп айтты. Адамды жаратамын ылайдан деп айтты. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. من أن جسد كندن كين أغا روحن سالغانdan كين فقعوا له ساجدين. Alardan bar sajdaga jığılıştı, sajda kılıştı. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Feriştelerin bar çoğu ne kılıştı? Sajda kılıştı. İlla iblis, iblisten başka istakbara. Al tekebirlendi. Ve kâne minel kafirin. Al kafirlardan elle degen ayet. Bana uşul Malaul Ala'dağı bulgun neseni Allah Teala Kur'an'da bayanda atat. Bu Adam Aleyhisselam'ın okuyası. Bilesiniz Allah Subhanahu ve Taala cerbiyetine birinci cinleri yaratkan. Cinlerden keyin insan yaratkan. Ferişte, cin, insan üçü uşul mukallaf mahluklar bular. Mukallaf mahluk, insan, ferişte, jana kim? Cin. Çünkü ferişte uşunday mahluk anda hayır, anda jamanlık bolbaydı. Cinde şar galip boladı, hayır azırak boladı. İnsanda iki taraftan ihtiyar verilgen. Ve hadaynahun nacidayn. İki taraftan verilgen, жақсы boluşga mümkünçülük var, bozulup jaman bolgongondagın toluk mümkünçülük var. İnsan üçün Allah yaratkan insan. İnsan жақсы bolsa ferişte bolot, ferişteden ötüp ketişi mümkün. Jaman bolsa şeytan bolot, şeytandan dagın ötüp ketişi mümkün. Çünkü minel cinneti ve nas. Oşun için Allah Teala üçüncü mahluktu yaratkan al biz insanlar. Buna oşun jaralışını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir neçe surede bayandaydı. Bakara suresinde, Araf suresinde, andan keyin Sad'da, kıskarak, dagı başka surelerde Allah Subhanahu Teala Bakara menen Araf'ta kenen bayandaydı. Büt barı okuyanı Allah Teala kenen bayandaydı. Kanday bolgon okuyanı büt barı bayanda beredi. Demek en birinci jaralgan adamdı Aleyhisselam'da Allah Subhanahu wa Taala topraktan ılaydan yaratkan. Yaratkandan keyin Allah Subhanahu wa Taala anı ne kılgan? Jer betiga halifa kılam degen. Halifa degen adamdın Allah'ın orunbasarı. Halifatullahi fil arz. Allah'ın jer betindeki orunbasarı degen söz. Orunbasarı kılıp Allah'ın maksatı jer betindeki en ulu mahluk insan. Kalganlar bar uşuga tabi singer, baş yesinger degan maksatda Allah Taala sajdaga hüküm kılgan. Bu sajda li ibadet emas. Sajda li ta'zim. Ta'zim kılıp sajda ta'zim murdagı dindere jaiz bolgan. Ne kıla enkeyip uşoga ta'zim kılgıla Allah'tın orunbasarı bizge uşta Allah Taala bizge orunbasar kılıp berdi dep sıylagıla dep Allah Subhanahu wa Taala feriştelerге, jinlerге büt barına hüküm kılgan. Alardan bardığı Allah'ın hükmünü atkargan. Allah'ın hükmü buyruğu birinci orunda duradi. En birinci nesi Allah'ın hükmü. Atkardı bir gana iblis. İblis negisi cin bolgon. Cin dinlemesi bolgon. Bir tür bolgon. Biroq bol ibadat kılıp, iman keltirip ibadat kılıp, ötü ibadat kılgandan keyin bayağı ferişteler cemaatine koşulup, ferişteler men çoğu жүрүp kalgan. Ferişteler menen жүрüp, ahir uşul jere kelgende bol adaşkan. Ulamalar aytat şeytanın adaşkanının sebebi anda muhabbat çok öyle deydi. Muhabbat çok öyle deydi. Bolgonu abid ele, alim ele, köp ilimdi ele, köp ibadat kılgan jerde bir garış yer kalgan emes de sajda kılbagan iblistin. Biroq muhabbat degen nese yok öyle. Allah'a bolgan muhabbat çok öyle. Oşon üçün muhabbattın joktuğu sebepti ahırı bul Allah'ın qarıga kaldı, Allah'ın rahmatından kovuldu. Demek ibadat menen ilim menen koşo dagı en negizgi nerse meken ihlas menen koşo muhabbat. Muhabbat. Innal muhibba limen yuhibbu yuti'u. Kim muhabbat kılsa al oşol muhibbga itaat kılat. Muhabbat bolsa al surabayt ele. Nege bunday kılam dep, nege sajda kılam dep surabayt. Al Allah'ın hükmü, kojoyunun hükmü, al yaratılışın hükmü, Allahu ekber men dayarmın dep sajdaga jığılat. Al lima degen sura berbeydi. Emne üçün nege degen sura berbeydi. Emne üçün nege degen sura kaçan gelet? Muhabbat çok bolsa.
Jana kibirlense, akılına işense, ilimine dayansa, özüne işense, oşol uçurda şunda sorulu geledi. Oşol üçün iblis, şeytan, abid ele, alim ele, tavusul melaike degen lakabı var ele. Birok ne kıldı? Muhabbat anda az bolgan. Muhabbat az bolgan. Oşol üçün muhabbat çoğ nerse. Allah'ın muhabbeti, Resulullah'ın muhabbeti, dinin muhabbeti en çoğ nerse. Oşol muhabbat yürekte girse Allah subhanahu wa ta'ala oşol adam baktulu kıladı. Allah'ın muhabbeti bizde ibadat kalıp giredi. Allah'ın muhabbeti bizde günödün kutkaranga sebepkeri buladı. Allah'ın muhabbeti жақсылықтарға sebepçi buladı. Oşun için en negizgi nesi Allah'ın muhabbeti. Oşun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua kılgan, ya Allah ben senin muhabbetini sorayım dedi. Allahumma inni es'aluka hubbak ve hubba man yuhibbuk ve hubba amalin yuqarribuna ila hubbuk. Allahumma ceal hubbaka habba ileyye min nefsi ve ahli ve minel ma'il barid. Allahumma inni es'aluka hubbak. Ya Allah ben senin muhabbetini sorayım. Ve hubba man yuhibbuk. Seni kim yaxşı görse Allah'ın da muhabbetini sorayım. Ya Allah, özünün muhabbatыңды menin canımdan, malımdan, uzak sudan, büt barından жақшырақ kılıp koygun degen Resulullah'ın soruğu var. Oşun üçün razıytu billahi rabban ve bil islami dinen ve bi Muhammedin rasulan nebiyye degen sözde muhabbat kelip çıkat. Oşunu ertemenen keç okuş gerek. Razıytu billahi rabban degen Allah'a olan muhabbat. Razıytu billahi rabban ve bi Muhammedin rasulan ve bi islami dinen degen sözler büt bardığı. Oşol İslam'a razımın, Allah'a razımın, dinge razımın, peygamber'e razımın degen söz muhabbat. Oşun üçün dua kılganda, ya Allah özünün muhabbatını nasip kılgın deş gerek. Ya Allah, ben seni жақсы көрөm, sen dağı meni жақсы көрgün dep dua kılış gerek. Ya Allah, ben жақсы көрөm seni, meni жақсы көргөн insanlar katarına koşkun dep dua kılış gerek. Ya Allah, ben senin diningdi süyemin, peygamberini süyemin, beni süyüktü insanlar katarına koşkun dep dua kılış gerek. Çünkü sebep muhabbat bolbosa eşteke olmaydı. Ennel muhibbe limen yuhibbu yuti'. Demek muhabbat yok. Şeytandan kovulganın bir sebebi muhabbat yok hala. Muhabbatı yok. Oşun üçün al akılına, ilimine, ibadatına söyündü dağın. Ahırı Allah'ın rahmattan kovulup Allah'ın qarına kaldı. Aliyazu billah. Oşun üçün жалғыз tuğanlar ibadat, namaz yetişerlik emez. Жалғыз ilim yetişerlik emez. İlim menen, namaz menen, ibadatlar büt bar menen koşu. Ne gerek? Allah'ın muhabbeti gerek. Ya Allah, özün süyüktü bendelerine koşkun. Velhikna bi salihin, velhikna bi salihin dua kılasınlar ko. Oşol salih insanlarga bizi koşkun degen söz. Жақшы kızı menin dağın, жақшılar menin çok olayın degen söz. Oşol üçün Allah'ın muhabbeti en çok nimet. Kimde kançalık köp Allah'a boğan muhabbet bolsa, oşonçoluk Allah'ın jakında olsa. Bu vilayet Allah'ın dostlarının makamları var. Alın tarazısı bu zikirde, Kur'an'da, namazda emez doğanlar. Köp namaz okuyup, köp zikir kılat emez, anda emez. Allah havfu huda muhabbet. Allah'a boğan havf, korku jara muhabbet. Uşuğa jaraşa darajaң öse öret. Kim kançalık köp korksa Allah'dan, oşonçoluk Allah'ın jakında olsa. Kim kançalık Allah'ın sүйünse, oşonçoluk Allah'ın ne kılat? Jakın insana aylanat. Oşon üçün Allah'a kimden жүрөгөндө Allah'a muhabbet bolsa, ahırın kelet dinge. Baribir kelet. Allah Taala mani özü tartıp alып kelet meni. Allah'a boğan muhabbet bolbosa Kuday saktasın. Bu en jaman nerse, en ökünçlü nerse uşul. Allah barı saktasın. Allah subhanahu wa barızga özünün muhabbeti nasip kılsın. Anan Allah subhanahu wa taala Adam aleyhisselam'ı jarattı. Jaratkandan keyin feriştelerden bar sajda kıldı. Şeytan alaytdı, men жақшыраакмын, ага karaganda men sajda kılbayмын dedi. Sebebi men jaralgan nerse ot dedi. Şeytan jin ottan jaralgan, ferişteler nurdan jaralgan, insan tinden jaralgan. Üç nerse makul mukallaftar, üç türlü nerse jaralgan. Bizim jaralışımız neken ılay. Ilay anası arbağa deyip 4 nerse var an yerde. Toprak, su, ot, jana hava. Hava. Mana şu 4 nerse bizim anası arbağa nersemiz. Şu 4 nerseden kelip çıkıp insan jaralgan. İnsanın tini, insanın ılayı dayar bolgandan keyin "Ve nafakha fihi min ruhihi." "Ve nafakhtu fihi min ruhi" dedi Kur'an'da Allah aytadi. Men özümnün ruhumdaga saldım dep atadi. Ruh, ol alim gayipten kelgen nerse. Nafakha ruh degen, ruh salu degen söz. Ruh Allah, ruhi dep Allah Taala özünü ispat kılıp atadi. Bu ruh özgöçö nerse Allah Taala özünün taraftan gana bergen.
Ошон үчүн инсандын жарымы жерден жаралган болсо, жарымы асмандан келген. Алам арвахтан келген рух. ونفخ فيه من روحه الروح والجسم اللطيف акыйкатын Алладан башка эч ким биле албайт. Ал келет, ошол жаткан топурак турат, сүйлөйт, адам болуп жашап атабыз мына. Ошол чыгып кетсе, жатка аласың. Эчтеке кыла албайсың. İnsandın жарымы ошол рух Аллах субханаху ва таала өзүнүн тарафтан алып келген. Ясалунака анир рух, кулир руху мин амри рабби ва ма утиту минал илми илля қалила. Рухтун акыйкатын эч ким биле албайт. Азырга чейин изилдеп атат, аягына чыга алган жок, чыга албайт. Себеби Алла таала ва ма утиту минал илми илля қалила деген. Силерге аз эле илим берилген деген сөз. Аны эч ким биле албайт. Бүгүнгү чейин изилдеп, бул акыйкат эмне, каяктан келет, кантип чыгат деген изилдөө жүргүзгөн адамдар дагы эле бар, окумуштуулар, бирок эч ким акыйкатына жете албайт. Себеби Куранда Аллах ва ма утиту минал илми илля қалила деген. Биздин мына кичинекей акылыбыз аны түшүнө албайт. Адам өзүнүн чоң акылман сезет, бирок болгону кичинекей 1,5 метр адамдын ичинде, башыңда ушунча эле акыл болот. Алда иштесе иштейт, иштебесе иштебейт. Ошол акыл менен мен бардыгын билип алам деген туура эмес нерсе. Ошон үчүн Аллах айтып атат: "Ва фаиза саввайтуху". Аны тегиздеп, бүт барын тегиз кылып жараткандан кийин, инсанды Алла таала эң чырайлуу махлук кылып жараткан. Лакад халакнал инсана фи ахсани тaqвim. Эң жакшы инсан кылып жараткан. Фаиза саввайтуху айтат, теп-тегиз кылып бүт бардыгын, көзү ордунда, мурду оозунда, тили ордунда, колдору, буттары чырайлуу махлук жараткандан кийин, "Ва нафахту фихи мир рухи". Ага эмне кылдым дейт? Өзүмдүн рухумду деп атат. Эми Алла таала өзүнүн өкүмү менен, амры менен алым гайыптан келген рухту салдым. Факау лаху сажидин. Алардын бүт бардыгы саждага жыгылды дейт. Бардыгы сажда кылышты. Бул сажда дейт тазим, лейса лил ибада. Ибадат үчүн эмес, тазим, сажда тазим мурдагы диндерде жайыз болгон. Юсуф алейхиссаламдын доору деген билесиңер, бала ата-энеси башкалар келгенде сажда кылышкан. Булар бардыгы эмне болгон? Ата-энесине сажда кылышкан ушулар болгон. Булар бардыгы сажда тазим болгон. Бул баягы биздеги учурашуу, салам берүү, кучакташып көрүшүү дейле тахия болгон бул жайыз болгон. Ал эми бүгүнкү күндө биздин ислам динибизге келгенден кийин сажда тазим нажайыз, мансух болгон өкүмү. Бүгүн күндө эч кимге сажда кылганга болбойт. Алладан башка эч кимге рүкүү кылганга, сажда кылганга, ибадат катары сыйганга болбойт. Ата-энеге, устаздарга, аксакалдарга бир аз тазим кылып ийилсе болот. Бирок рүкүү, сажда булар бир гана Аллага таандык, Аллага хас, башка эч кимге андай кылганга болбойт. Бул ошол доордо жайыз болгон. Мына ошону Аллах айтып атат: "Ва нафахту фихи мир рухи". Аларга мен өзгөчө болгон алым гайыптан алып келген рухумду салдым. Факау лаху сажидин. Фасажадал малаикату куллухум ажмаун. Азыр айттык, фериштелердин бардыгы сажда кылды, себеби аларда хайыр. Ла ясуна Аллаха ма амарахум ва яфалуна ма юмарун. Алларда жамандык болбойт. Ошон үчүн Аллахтын өкүмү, жараткандын өкүмү лаббайк сажда кетти. Лима деген суроо болгон эмес. Эмне үчүн, эмнеге деген суроо болбойт аларда. Илла Иблис бул негизи аты бул Азазил болгон. Азазил. Кийин бул баш тартып Алланын кара кылгандан кийин Иблис деп кылган. Абласа Иблис деген сөз үмүтсүз деген сөз. Бул үмүтүн үзгөн дагы не кылды? Ушул дүйнөнү тандаган. Үмүтүн үзгөн, ушул дүйнөнү тандаган. Мунун акылы ушуга жеткен, бир гана ушул дүйнөнү тандады. Алланын таквини умуру ушу менен ушинтип калган. Түшүнүңөрбү? Мына ошону айтат: "Илла Иблис". Бир гана Иблис истакбара. Иллатын айтты. Ал текебирленди. Кибир менен кибирленди, текебирленди. Ва кана минал кафирин. Жана ал кафирлардан эле деп атат Аллах таала. Ва кана лил мази билесиңер, хикаятул хал, бирок мазин айтып атат. Мурудда эле Аллахнын илмиде бул кафир эле. Бул өзү мусулмандар сүрөтүндө жүрөт эле, мусулман көрсөтөт эле. Акыйкатта бул илгеттен эле ушундай кафир болушун Аллах таала билет эле. Ва кана минал кафирин деген сөз. Демек, Алладан коркуш керек, акыры жакшы болсун дейбиз. Ошон үчүн хаватим иннамал амалу бил хаватим дейт. Акыры жакшы болсун деген сөз. Түшүнүңөрбү? Себеби барып жакшы адам барып акырын бузулуп имандан чыгып кафир болуп калыш ыктымалы бар. Алла барып сактасын. Жаман адам барып оңолуп иман келтирип кафир, мусулман болуп калышы хадисте келет. Кыяматка жакындаганда ушундай көп болот дейт.
Мына ошол иблис бизге чоң сабак. Ал фериштелерге керек болсо сабак берген. Сажда кылган, жер кылган эмес. Ушундай чоң Алланын жакын адамга айланган, бирок мухаббаттын жоктугунан акыры барып кафир болду. Кафир болду. Ким ушун жолун жоңдосо, ал да ушундай болот. Акыры тозокко түшөт дагы жок болот. Алла сактасын. Ошон үчүн адам баласы эч качан кибирленбеш керек. Биринчи маселе. Экинчиси, мен ушуга татыктуумун дебеш керек. Мен ушундай болушум керек. Мен татыктуумун. Алла мага иман бериш керек эле, мага дин бериш керек эле, мен ушуга татыктуумун дебеш керек. Ким татыктуу, ким татыксыз Алла билет. Аллага шүгүр кылыш керек. Я Алла, мен буга татыктуу эмес элем. Өзүң фазлың менен, рахмың менен, мээриң менен мага иман бердиң. Жакшы жолго салдың, туура багыт бердиң. Аллага шүгүр деш керек. Мен деген сөз бир эң жаман нерсе. Алланы каарынап келе турган нерсе. Мөйтө карасаңар, кафир, шайтандын кафир болгон себеби дагы нафсы болуп атат. Нафсыга баш ийип атат. Аллага эмес, нафсыга баш ийип атат. Нафсынын жеңил койду. Мен деп атат. Эки жерде мен деди. Алланы каардан курду. Не болду? Куулду. Ошон үчүн мен деген жаман нерсе. Мен деген нерсе дагы Аллага жакпайт. Мен деген сөз бир гана Аллага жарашат. Алла Куранда айтат, мен деп айтат. Алланын акысы бар. Ал-хак. Бирок Алладан башка эч кимге мен кылдым, мен жасадым, мен кылып атам деген сөздөн алыс болуш керек. Мен кыйынмын, мен кылдым, мен деп эсең, Алла сактасын, сен мен деген сайын Алланын несинен, рахматтан алыстайсың. Алыстап шайтан жолго түшө бересиң. Барып шайтандын гана тарикасыга түшөсүң дагы шайтандын кулу болосуң. Алла сактасын. Ошон үчүн канча нерсе болсо, не болсо, нисбатты кимге кылыш керек? Алла субханаху таалага. Түшүнүңөрбү? Мен дебеш керек. Алла таалам тавфик берди, Алла мүмкүнчүлүк берди. Аллага шүгүр, Алла таалам ушу нерсени мага тавфик берип, кылганга, окуганга, билгенге тавфик берип, мүмкүнчүлүк берди деш керек. Аллага шүгүр деш керек болду. Мен кыйын элем, мен атам кыйын эле, бабам кыйын эле, биздин улуу кыйын эле, ушундай болуш керек эле, биз татыктуубуз, бизге ушундай болуш керек дебеш керек. Ахли Курайш ушундай болгон. Курайш дагы. Пайгамбарлык келгенде пайгамбар Мухаммад болуш керек. Бизде акылдуулар бар, байлар бар, бийлер бар, кыйындар бар. Ушулар болуш керек деп өздөрүн не кылды? Татыктуу сезип алды. Алланын рахматы жааган жок. Алланын рахматы каяка жаайт? Каяка суу келет? Пас болгон жерге. Бийикке жаайт, бирок акырын келип паска келип түшөт. Ошон үчүн Алланын рахматы пас жерде болот. Ман тавада лилла рафаахуллах. Ким Алла үчүн тавазу кылса, өзүнү ийсе, башын ийсе, Алла таала маны кадыр бартуу даражалуу кылат. Ошон үчүн даражалуу болуш үчүн мен татыктуумун, мен кыйынмын дештин кереги жок. Ал даражаны Алла субханаху таала өзү берет. Көрдүңөрбү? Бул не кылды? Илля иблис истакбара. Демек, эң чоң күнөө некен? Кибир. Кибир акыры имандан алып кетет. Иманында жок болот. Алла сактасын. Жана кечирилбей турган күнөөгө айланып кетет. Ошон үчүн истакбара ва кана минал кафирин. Аллах айтты, текебирленди, кибирленди, жана ал кафирлардын бирөөсү эле дейт. Кафир эле дейт. Ошон үчүн ушул ишке барды. Кала я иблис ма манаака ан тасжуда лима халакту биядайя. Аллах таалам ачык хитап кылып айтты. Эй иблис, эмнеге мен сажда кыл деген инсанга сажда кылган жоксуң деп Аллах суроо берди. Я иблис, ма манаака ан тасжуда лима халакту биядайя. Мен өз колум менен, өз кудуретим менен жасаган махлукка эмнеге сажда кылган жоксуң деп Аллах таалам иблистен сурады. Түшүнүңөрбү? Ят деген сөз араб тилинде кудурет деген маананы түшүндүрөт. Аллах таалам ят деп кол деген сөз биздин махлуктун колго окшогон кол эмес. Бул сифат мушаббихан. Алла тааланын сифаттары бунда кудурет. Өз кудуретим менен жараттым деген сөз. Яни бул деген сөз атасыз, энесиз деген сөз. Атасы жок, энеси жок жараткан махлукка сен эмнеге баш ийбедиң деп сажда кылып аттың деп Алла таалам сурады. Түшүнүңөрбү? Адам алейхисаламдын атасы да жок, энеси да жок. Иса алейхисаламдын атасы жок, апасы бар. Калган бүт махлуктун атасы да бар, энеси да бар. Аллах таалам дүйнөнү ушундай кылып тартипке салган. Бирок кудуретин көрсөтүш үчүн кээде эмне кылат? Алла таалам атасы жок, энеси жок жаратып коет. Адам алейхисалам кээде атасы жок эле, Иса алейхисалам сыяктуу калган бүт инсандарды ата энеден Алла жаратат. Аллахым сурады: "Я иблис, ма манаака ан тасжуда лима халакту биядайя."
Өз кудурети менен ата-энеси жок жараткан махлук инсанга эмнеге баш ийбей сажда кылган жоксуң деди. Астакбарта. Бетте Хамза басыл хазыф кылынган. Бирөөсү Хамза истифхам. Астакбарта манасында. Түшүнүңөрбү? Эмне сен кибирлендиңби деген сөз. Эмне сен кибирленип такеббир болуп кеттиңби? Ам кунта минал алин. Же сен өзүң жогору бийик сезип алдыңбы деген сөз. Же өзүңдү өтө бийик, жогору адаммын, мен алимин деп өзүңдү али катары жогору адам деп сезип алдыңбы? Жогорумун деп сезип алдыңбы? Деп Алла Таала сурады. Кибирлендиңби? Же жогорумун деп мына караганда мен жогору турам, мен даражалуумун деп өзүңдү даражалуу сезип алдыңбы деди. Кала ана хайрун мин. Жооп карагыла. Шайтандын жообу ана хайрун мин. Мен андан жакшыракмын деди. Асылыда суроо болгондо бул жерде болуп аткан нерсе эмне? Я Алла мени кечир деш керек. Я Алла мени кечир, мен туура эмес кылып коюпмун, мен кылган ишиме өкүнөмүн, кечирим сураймын, кечир мени, мен сажда кыламын деп саждага жалыныш керек эле. Түшүнүңөрбү? Ошол эле кемчилдик Адам алейхисаламдан болот. Асманда болгон окуяда, жаннатта болот да. Раббана заламна анфусана ва ин лам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Деди. Ey Rabbimiz bizi kechirgin dedi. Biz zulüm kıldık. Eğer sen keçirmesen biz minel hasirin, en ziyan uçuran adam bolobuz dep ne kıldı? İlap Allah'a jalvarıp toba kıldı. Şeytan bolsa al joldu ihtiyar kılgan jok. Demek şeytanın jolu menen peygamberlerin jolu başka. Peygamberlarga Allah Taala hüküm kılgandan keyin bir kançalık bir жаңылышып калган bolsa, alar ошол замат кемчиликти мойнуна алат дагы Allah meni keçir деп keçirmeyince Allah'a жалбарат. Мына ушул пайгамбарлардын тарикасы, мына ушул салихиндердин тарикасы, мына ушул мусулмандын тарикасы. Bir кемчилдик болсо, ал жерде үзүр айтпаш керек. Lima үзүр керек эмес. Кемчилдик болдубу? Ката менен кетти, иттик менен кетти, мени кечир деш керек. Түшүнүңөрбү? Кемчилдикти күнөөңдү моюнга албастан туруп, кайра эле ага каршы чыгышлык Алланын өкүмүгө башкага бул эң жаман нерсе. Бул шайтандын тарикасы. Шайтан ушундургуп адам баласына. Бүгүнкү күндө да инсандар бар, күнөө кылат, чоң күнөө кылат, бирок күнөөнү кылган айтсаң моюнуна албайт. Кайра сени менен урушат, талашат, шайтан ага жолдор өргөтөт. Бул шайтандын жолуна түшкөн инсандар, Алла сактасын. Чыныгы инсан күнөө болсо, иттик менден кетти, мен күнөө кылдым, туура эмес кылдым, мени кечир деш керек. Мына ушул пайгамбарлардын, салих инсандардын тарикасы. Мына ушуну Алла Таала айтты. Qala ana hayrun min. Al mene жооп берди, мен андан жакшыракмын деди. Адамдан мен жакшыракмын. Себебин айтты. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Мени оттон жараттың дейт. Аны неден? Топурактан жараттың, ылай жараттың дейт. Эми айтат, от жогору чыгат дейт, көтөрүлүп турат. Топурак жер жатат дейт. Барган сайын бутун астында калат деген нерсе. Ошон үчүн бутун астында калган, дебелендиде калган нерсе от менен барабар боло албайт. Бул аслы мадданы алып туруп, ошо аслы мадданы негиз кылып атат, афзалиятка. Түшүнүп атасыңарбы? Аслы мадданы алып, ошол аслы мадданы афзал болгонго не кылып атат? Негиз кылып атат. Бирок аслы мадда жаралган нерсе афзалиятка далил эмес тугандар. Ар бир нерсенин маддасы ар кылдуу болушу мүмкүн. Адамдын маддасы өзүнчө, азыр айттык, топурак, баягы суу, аба, нар, от, жиндерики нар, фериштелердики не нур. Бирок аслы мадда бул бирден бири афзал экенин билдирбейт. Алла ушуну жаратты. Эми афзалият каерде турат? Ким канчалык Аллага баш ийет? Ким канчалык Алладан коркот? Ушул маддатул афзалият. Мына ошону Кур'ан-ы Керимде Алла Таала айтат: "Инна акрамакум индаллах аткакум." Кур'анда Алла Таала айтат: "Алланын астында эң кадырлуу барктуу инсан ким десе, аткакум" деген. Мына ондан жаралган аслы урпагы мындай болгон деген жери жок. Нурдан жаралган, же мындан жаралган, же мына ак сөк деген жери жок. Аткакум. Демек Алланын астындагы тараза, мияр таквага. Таква. Ошон үчүн шайтан не кылды? Фалсафа кылды, мантык дүргүзү дагы айтты. Мен не кылам? Жогору күйүп аткан нерсе, күйгүз берем бардыгыны, бутун астында калган топурак мага тең келе албайт. Мен ага караганда афзелирекмин деп не кылды? Мантык кылды. Бирок мунун сөзү туура эмес. Аслын мадда афзалият болушлукка себеп боло албайт. Алла Таала каалаган нерсесин каалаган нерседен жаратып кое берет.
Anın kudreti. Al nesi? Afzaliyet emas, afzaliyet başı iyide takvalıkta. Kim kançalık takva olsa, oşonçoluk Allah'ın jakın dostu. Ana şunu Allah'ım aytып atat. Qala ana khayrun minhu khalaqtani min nar ve khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha. Allah'ın qarı geldi. Fakhruj minha. Allah Teala çıkıp ketkin dedi. Ay minel cennet. Yoksa mines semavat. Cemberbe cemin rahma. Menin rahmatımdan beyişten ne asmandan düşkün dedi. Fakhruj minha. Fa innaka racim. Elbette sen ne kovuldun dedi. Elbette sen kovuldun dedi. Sen karışa kaldın, yana kovuldun dedi. Sen kovuldun. Sen Allah'ın hükmüne karşı çıktı. Lebbeyk degen yok, keçiles degen yok, Allah'a jalıngan yok, jalvargan yok. Anday zattın ne? Allah'a keregi yok. Allah subhanahu wa ta'ala aytdı. Fakhruj minha fa innaka racim. Tez çıkıp ketkin. Sen kovulduk kaldın, sen kovuldukta kaldın, sen karışa kaldın, lanat kaldın dedi. Ve inna aleyke la'neti ila yevmiddin. Keyin ayette Allah'ın takidi. Elbette sağa laneti menin lanatım olsun ila yevmiddin. Kıyamet kaçayın dedi. Kıyamet kaçayın emi sana menin kargışım lanatım olsun deyip Allah subhanahu wa ta'ala öz rahmatından kuvup jiberdi şeytandı. Oşol abid, oşol alim, büt bardın kılgan şeytan ahırı ne oldu? Allah'ın hükmü başı besten küfür gaylandı. Kafir gaylandı, Allah'ın qarıga duşar oldu. Allah'ın qarıda kaldı. Aliyazubillah. Oşol üçün bu barıza çoğun sabak tuğandar. İbadatka, namazga, ilimge, bilimge, davatına, zikirine, kılgan жақсылығına köp ne? Maqtanba, köp nazdanba. Allah Teala alıp koyup olsun. Negizgi nese Allah'dan kabul kıl dep Allah'ın kabuliyatı suraş gerek. Ekinci Allah'ın muhabbatını suraş gerek. Azır aytып öttük. Muhabbat bolsa büt bar bolat. Muhabbat çok bolsa kıyın nese. Muhabbat menen kılıngan nese başka, muhabbatsız kılıngan nese başka. Böyle korkondan kılat, ibadat kılat. Böyle körsündep kılat, majbur ibadat kılat. Böyle süyüp kılat. Allah'ını süyüp namaz okuydu. Allah'ını süyüp zikir kılat. Allah'ını süygönden işleri atkara jakşı işlerdi. Bunu menen korkup, el görsünde, kıynalıp kılganda ayırması asman menen jerçelik. Ana bir gana Allah subhanahu wa ta'alanın özü bilet. Oşun üçün Allah Teala ahırında ne dedi? Fakhruj minha fa innaka racim. Çıkıp ket, bar ket, çoğul ket dedi. Sen ne kargaşa kaldın dedi. Sen kovuldun emi, rahmattan kovuldun dedi. Ve inna aleyke laneti ila yevmiddin. Kıyamet kaçayın emi. Nafakatul ula kaçayın. Sana ne? Menin kargaşım olsun dedi. Emi bu dünyanın ayağına çeyin degen söz. Kıyamet kaçayın degen bu dünyanın ayağına çeyin. Sana arday menin kargaşım olsun dedi. Emi şeytan çoğunu karagıla. Kala Rabbi fanzirni ila yevmi yub'asun. Kala Rabbi fanzirni ila yevmi yub'asun. Bu ilimde öyle de, akılda öyle. Şunun için aytdı, ey Rabbim, bana möhnet bergin dedi. İla yevmi yub'asun. Moşol elder hayra turganına çeyin, emi kıyamatga çeyin bana möhnet bergin dedi. Bu ahmakçılığı oldu. Bolbosa me Allah keçirgin, men günah kıldım deşkereydi, bolbosa balme dedi. Meyli, kulsam kulayın, biroq bana fanzirni ila yevmi yub'asun. Elder tirilgenge çeyin, nafaka ulaga çeyin bana vakit bergin dep möhnet suradı. Möhnet suradı. Qala fa inneke minel munzarin. Allah Teala ne kıldı? Sana möhnet verildi dedi. Fe inneke minel munzarin. Möhnet verilgenler içinde sen de varsın. Sana da möhnet verildi dedi. Subhanallah. Allah'ın rahmatını karagıla. Allah'ın qarı kelip durat. Açus kelip durat. Biroq şol uçurda da şeytan surasa, şeytan suragan beri ötadi. Çünkü Allah şunda berişe. Şunday sahabat zat. Bizden bir jeke surası uruşup kalgan üçün eşteke berbeysin. Kayra sögüp, urup, tildep, kuup jiberesin. Turabı? Açık gelgende, açığa mağlup olup ne kılamız da? Biroq Allah subhanahu wa ta'ala'nın sıfatını karagıla. Allah rahmattan alastatıp da, kuvvatat, açık geldi, qarı geldi. Biroq bana möhnet bergin dese möhnet berip atat. Möhnet bergin dese möhnet berip atat. Bunu gana Allah Teala'nın gana nesi sıfatı? Qala Rabbi fanzirni ila yevmi yub'asun. Qala fe inneke minel munzarin. Sana möhnet berildi dedi. İla yevmil vaktil ma'lum. Kaçan? O bir malum vakitte şeyin dedi. Malum vakitte ulamalar nafakatul ula deydi. Birinci sur çalınğanga şeyin deydi. Nafakatul ula degeni birinci sur nasıl çalınadı. O şunda fasaiqa man fis semavati ve man fil arz. Büt bardı öyle çok buladı. İkinci ne kılganda hayra turil tiriledi. Şimdi var mı? O şol birinci surnay çalınğanga şeyin şeytanga Allah Teala mümkünçülük berip yaşaganga. Ömür uşunça uzun bolup ahirde öyle turgan birisi şeytan.
өмүрдө узун болот, жаман иштери дагы ошол кыяматка чейин, нафака улага чейин аткара берет. Токтотпойт. Мына ошону айтып атат Алла Таалам: "Иля яумил вактил ма'лум", бир вакыт белгилүү мөөнөткө чейин сага вакыт берилет. Кала, эми эмне кылат айтып атат өзү: "Фаби иззатика ла угвияннахум ажмаин". Шайтан болгон. Кала фаби иззатика, шайтан айтат: "Фаби иззатика", сенин иззатыңа касам деп Аллах айтат. Сенин иззатыңа касам, сенин затыңа касам, ла угвияннахум ажмаин, алардын бардыгын адаштырамын деди. Илля ибадака минхумул мухласин, сенин мухлис бенделеринен башка бүт бардыгыны, адам затыны адаштырамын, азгырамын деп шайтан касам ичип атат. Мөөнөттө сурады, экинчиси ла угвияннахум ажмаин деди. Фаби иззатика ла угвияннахум ажмаин, сенин затыңа, иззатыңа касам, алардын бардыгын адаштырамын деп шайтан оада кылган. Неге мындай кылды? Себеби шайтан Адам алейхиссаламга душман болуп калды. Адам алейхиссаламга сажда кылбастан душмандыкка айланды. Ошонун негизинде Аллахтын рахматынан куулду. Эми ушулар мага себеп болду деп туруп, Адамдын урпагынын бүт бардыгы менин үчүн душман деген. Ушулар аркылуу мен дозокко түшүп атам, эми буларды жөн кетпесем бүт баарын адаштырып, өзүм менен кошо жаханнамга алып кетемин деп шайтан өзүнө убада берип атат. Түшүнүңөрбү? Демек шайтан биз атабыздан калган душман бул. Атабыздын душманы бул. Куранда Алла Таалам атаңар душман деп эскертет. Бул деген сөз жөнөкөй душман эмес. Адам өзүнүн душманын кечирип коюшу мүмкүн, атасынын душманын кечирбей койт. Ошону эскертип, атаңардын душманы дейт. Бабаңар душманы дейт. Куран-ы Керим ажайып китеп бул. Түшүнүңөрбү? Эми атаңа душмандык кылган, бабаңа душмандык кылган, ана атасына душмандык кылган, бүт баарын душмандык келген сага келип дос болбойт деп атат. Бүт баарыңар душмандык деген сөз, душмандык кылат деген сөз. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн Алла Таалам айтып атат. Куранда шайтандын фейлини "Кала фаби иззатика ла угвияннахум ажмаин", сенин иззатыңа касам, алардын бүт бардыгыны адаштырамын деди. Бүт бардыгыны адаштырганга аракет кылам деди. Демек шайтан мажураддан бизде жүрөт дагы бүт бардыгыбызды адаштырганга аракет кылат. Илля ибадака минхумул мухласин, сенин мухлис гана пенделериң, сенин жакын сүйүктүү пенделериңден башка бүт бардыгын адаштырамын деди. Ошентип шайтан не кылды? Касам ичип Аллахдан уруксат сурады. Эми Алла Таалам жооп берип атат. Кала фал хак вал хакка акул ла амлаанна жаханнама минка ва мимман табиака минхум ажмаин. Бул ажайып аят. Шайтан касам ичип ва би иззатика ла угвияннахум, касам менен, андан кийин лам такит менен, нун такит менен жооп берсе, Алла Таалам андан көбүрөөк касамдар менен такиттер менен жооп берип атат. Кала фал хак, Алла айтат, хак, анал хак деген сөз. Бетте ана муктада махзуф. Жосам ал хакку минни хабар махзуф. Түшүнүңөрбү? Хак менен, хак мен тарафынан болот. Вал хакку акул, бул акулдун мафур мутлак мукаддам. Акулул хак өзү. Бул хасыр үчүн келип атат. Түшүнүңөрбү? Мен чындыкмын, мен акыйкатмын, мен акыйкатты гана айтамын деп туруп Алла Таала кийинки сөз айтып атат. Түшүнүп атасыңарбы? Куран ушундай китеп. Кала фал хак вал хакка акул. Мен хакмын, мен чындыкмын, мен чындыкты гана айтамын. Ла амлаанна, ал эмне деген чындык? Албетте мен толтурамын дейт. Жаханнамды, дозокту менка, сени менен, ва мимман табиака минхум. Ким сени эргешсе, ажмаин бардыгы. Ким сага эргешип шайтан жолуңа түшкөн болсо, бүт барыңарды мен не кылам? Жаханнамга салам, жаханнамда азаптаймын деди. Мен силерден коркпойм, мени коркутпа, мени эскертпе, мага мындай сөз айтпа деген сөз. Түшүнүңөрбү? Мен жараттым инсанды махлук кылып жакшы. Ал деле менин жолумду колдо болсо, атасынын жолун жолдо болсо, сага баш ийип кетсе, анда сенин бир нафарың, сенин бир жүзүң ал. Сени менен кошо аларды дагы бүт бардыгыны жаханнамга салам деген аят. Алейхиссалам. Демек, Алладан коркуш керек. Эгер шайтандын жолуна түшүп калатырган болсок, Алла сактасын, анда Алла Таалам шайтан менен кошо силерди жаханнамга салып, жаханнамды толтурамын деп атат. Ламлаанна деген сөз толтурамын. Албетте сөзсүз түрдө толтурам деген сөз. Түшүнүңөрбү? Албетте сөзсүз түрдө жаханнамды толтурамын сени менен, сага эргешкендердин бүт баары менен деген сөз. Алла баарыбызды тозоктон сактасын. Алла каардан сактасын. Демек, шайтандын жолун жолдогондор акыры не кылат? Бара турган жери тозок. Аллах өзү сактасын.
Jahannamda Allah Taala şaytan menen, şaytanды ичигендер менен толтурамын деп Куранда өзү айтып атат. Qala fal haqqu wal haqqa aqul لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Деп Аллах Субхану Таала не кылды? Адам алейхиссалам менен шайтан ортосундагы болгон мукаламаны баяндады. Бул мукалама асманда болуп атат, фериштелер менен, Аллахтын ортосунда, шайтандын ортосунда. Пайгамбар жок эле, саллаллаху алейхи вассалам. Каяктан билди? Вахий менен билдирди. Себеби пайгамбар алейхиссалам ахли китапка жакын эмес, алардан билбейт, Таврат, Инжил. Демек, бул болгон окуялардын бүт баарына Алла Таала не кылды? Пайгамбарга билдирди. Анан пайгамбар аркылуу биз билдик, Куранда Аллах айтып атат. Эми акырында кайра рисалатты кайтты, Алла Таала рисалатты баяндап атат. Кул ма ас'алукум алейхи мин ажр. Сен айткан аларга, ма ас'алукум алейхи мин ажр. Мен кылган ишиме, дааватыма силерден акы сурабайм. Бул акы сурайт деп коркпогула, мен акы сурабаймын. Ва ма ана минал мутакаллифин. Мен такаллуф да кылбаймын. Жасалма да эмесмин. Кыйналып, жок нерсени дагы ушундай кылгым келбейт деген сөз. Такаллуф деген сөз бир нерсени кыйналып аткарганда айтылат. Өзү жок нерсени атайлап ушундай кылган аракет кылат. Яни мен жасалма пайгамбар эмесмин деген сөз. Болгонду айтам деген сөз. Мен өзүмдөгү жок нерсени кыйналбаймын деген сөз. Түшүнүңөрбү? Эми пайгамбар өзү тараптан токуп алды, бу шайыр, сахир өзү айтат деген сөздөргө бүт баарын рад кылып атат. Түшүнүп атасыңарбы? Биринчиси, кылган ишиме мен акы албаймын деди. Пайгамбар акы албайт. Ва ма ана минал мутакаллифин. Мен такаллуф кылбаймын, мен кыйналбаймын деди. Мен жасалма болбоймун деген сөз. Болгондой айтамын деди. Пайгамбарлар чыныгы Аллахтын достору, масум инсандар, аларда чындык гана болот, жасалма болбойт. Болгондой көрсөтөт. Түшүнүңөрбү? Кээде бизде дүйнө үчүн, ахирет үчүн, кээде дүйнө үчүн, башка нерсе үчүн эки жүздүү болобуз, жасалма болобуз, башкача болобуз. Бүт бардыгы бул биз инсанбыз. Ушундай кылып коюшубуз мүмкүн. Бирок пайгамбарларда эки жүздүүлүк, жасалмалык, токуп коюп андаймын деген болбойт. Болгондой, аларда такаллуф деген нерсе жок. وما أنا من المتكلفين. Мен такаллуф кылуучу, өзүмдү жасалма көрсөтүүчү инсан эмесмин. Болгондо айттым силерге деди. Мен силерден акы сурабаймын деди. Демек, пайгамбарлар бир да акы сураган эмес. Кылган ишине, ажрине, ин ажрия илля алаллах, ин ажрия илля алаллах. Куранда бүт баарын ушундай айтат. Биздин соопты Алла берет, биздин сообубузду Алла берет деген аят толтура. Андан кийин Кур'ан-ы Керимде акыркы аяттары ин хуа илля зикрун лил аламин. Айтат, болгону бул Кур'ан, бул зикрун лил аламин, жалпы адамзат үчүн, жалпы алам үчүн зикир, эскертүү. Бул бир гана арабтарга эмес, бир гана арабтарга, Курайшка эмес, бүткүл дүйнөгө, инсан, жин, бүт баарына болгон экен эскертүү. Ин хуа илля зикрун лил аламин. Ал пайгамбар, жана рисала, Кур'ан бүткүл адам үчүн, бүткүл адамзат үчүн экен эскертүүчү Аллахтан тараптан келген пайгамбар. Вала та'ламунна набааху бa'да хин. Жакында бул Кур'ан айткан кабарлардын акыбетини билесиңер дейт. Кур'анда ахирет бар, өлгөндөн жашоо бар, тирелесиңер, тозок бар, эсеп китеп бар деп айтат да. Ушуларды жакында көрөсүңөр деп атат. Вала та'ламунна набааху бa'да хин. Анын набасыны, кабарыны бир аздан кийин, өлгөндөн кийин көрөсүң дейт. Кудай барбы, жокпу дей берет, Кудай жок дей берет. Шашпай турсун. Өлгөндөн кийин көрөсүң. Азыр көзүң көрбөйт, жаның чыкты, көрөсүң эми. Барбы, жокпу эми көрөсүң. Ага чейин кана ким көрөтөт, ким көрүптүр дегендер толтура. Дүйнөдө кафирлар көп, мусулмандар аз. Мусулмандар чекте жүргөндөр толтура, Алла сактасын. Бирок Аллах айтат, ал нерселерди шашпай тургула. Анын мөөнөтү бар, бир вакыты бар. Ошол вакыты келгенде аны силер көрөсүңөр дейт. Мына ушул аятта вала та'ламунна набааху бa'да хин. Бир аз мөөнөттөн кийин албетте сөзсүз аны көрөсүңөр дейт. Аны билесиңер дейт. Демек, ахирет хак, ахиретке даярдык кылуу шарт, ахиретке даярдык кыла албасак эчтеке болбойт. Жана бул Курандардан билинип атат, биздин эң чоң душман шайтан. Нафс менен шайтан, шайтанды дагы шайтан кылган нафсы. Түшүнүп алгыла. Ошон үчүн шайтан менен нафстын ортосунда дагы эң чоң душман нафс. Шайтанды дагы адашырган не болуп атат? Нафс болуп атат. Ошондуктан нафсты тарбиялабасаң, шайтанга баш ийип калсаң, Алла сактасын, лa'amla'anna jahannama mink wa mimman tabi'aka minhum ajma'in дегенге мистак болуп калыш эчтеке эмес. Алла баарын сактасын. Мына ушу менен бүгүнкү саат сүрөсү аягына чыкты. Алла субханаху ва таала
kabul kılgan bolsun. Allah subhanahu wa taala adaştırmasın. Kur'an'da Tora okuganga, Tora düşüngenge, bayandaganga Allah tawfik bersin. Kalgan sürelerde okup ayağına çıkarışlık Allah taala tawfik bersin. Subhanakallahumma bihamdika. Eşhedü en la ilahe illa ente.